Steven Nsubwa urara disi ya Rukungiri district hamwe na Jean Muremwa umuhamamanza gatandikira utaso mu ihanga nibagira ngo bina masukongo mu mwaka gw'2023 siriimu neza kubeta Okweyongyera ngo irabe n'akakooko ako barebeke bamere emibazi yaabo kurungi kasa abantu bavaye ne betestinga bamara ku testinga basuddenga bayina akalwadde ya the government egamba 95 bagenda kudagala fetugamba 100% bagenda kuki kudagala. Okay, after that abatwale dagala with adherence and so on bali bulungi and so on, at least funa 100% viral load suppression. Mwabakitegeddeko mugambe bannammwe abasigadde abakyanoonyezebwa bempulidde abawa contacts essimu ezitaliiyo bempulidde abalimba n'akatono ke tulina ne mukoonoona kubanga otugambye nti obeera Kyalusowe ate ne tukunoonye Kyalusowe nga tobeerangayo n'erinnya teririiyo n'essimu teriiyo. Agnes Kateva manager wa Taso aba Rukungiri district nagira ngo abantu abarukika kashanjo na 30 nibo barukutunga obuhereza kurugahita jeri yaberi ya Taso kandi abantu abo ni barwo mu district nka Rukungiri Ntungamo Kanungu hamwe na Mitoma. Habwe myezi mukaga retention yiteri yachenda na mukaga %. Chimaisa kwa chiriyo bakora television ba honoring appointments konka habwe myezi 12 omwaka turiyakinana na mukaga nabo nchimaisa ngo bagarisa bigere nyuma kandi habwe myaka 2 turiya hari inshanjuni 2% abo babagarize yo kimwe enyuma bo bamwe abantu barukutura n'akakooko ka siriimu nabo bine batugambire ha mukorogo sabantu ntukusabira siriimu netera kusabira mahano twebyo byona mbantu bakubiha ruhango watkunza akatukunda kutera hombazi ngo kura turebere turugumera cyombuteka najimera cyombuteka noho muri kundebera kurugobwe niyo timpita gakirona cyumwe tamzire mubazi gwanje kandi ejo tibe mu kugamba nkatandikana yaha 2024 nakwezi kwa mushanjuru babantara marago nkizanyine tibi nkizanyine siriimu nyoni nyangwe yange kakira bishemwe ebiruti nibabyishimwe bantu mwe gasha kwa Dan basibi ise turwanisa kw'akakooko